kusaidia Voice of Humanity kusudi iendeleshe kazi zao vizuri, wapate kusaidia wakimbizi ni wengi na hawa watu wote wenye stress, misongomano ya mawazo na walio na vidonda vya roho. Tunalomba msaada kwa mtu yeyote mwenye roho ya huruma ili tusaidie wale walioteseka, watoto waliokataliwa na familia zao, waliotupwa mabarabarani, waliobakwa, wajane, mayatima, wakimbizi wamekuwa wengi. Wala yeye